Nakon aktivacije opcionog modula e-faktura možemo izdavati elektronske fakture preko Android uređaja. Otvaramo meni, odlazimo na opciju Administracija. Nakon otvaranja web portala Allegra imamo dugme koje govori Prodaja. Taster plus otvara spisak artikala gdje dodajemo artikle koje želimo da prodamo i potvrđujemo na taster Potvrdi. Također možemo koristiti pretragu za kucanje šifre artikla ili možemo uneti njegov naziv. Nakon toga, taster Kupci, biramo kupca kome želimo da izdamo elektronsku fakturu, kažemo Potvrdi i pritiskamo dugme e-faktura. Možemo definisati interni broj računa, promijeniti napomenu, staviti datum prometa fakture, dati rok plaćanja, pritisnuti dugme Generiši, dobit ćemo izgled fakture na ekranu i ukoliko je sve u redu, pritisnuti dugme Potvrdi. Dobit ćemo mogućnost za štampanje ili u slučaju Android uređaja snimanje dokumenta u PDF formatu i uspješno smo izdali elektronsku fakturu. Taster meni, e-fakture i tu ćemo vidjeti spisak faktura koje su izdate. Stanje možemo osvježiti pritiskom na taster strelica i vidjet ćemo da je elektronska faktura poslata. Nakon što kupac kome smo fakturisali uslugu ili proizvod primi dokument, status će biti promijenjen u primljeno.